Mislim da smo spomenuli bili ono prošli put, onaj Spy X Family, Da, to je malo onak, da, isto dozavam, da. ovako, to bi bilo više ovako za žensku publiku po meni, ali volim malo suflirati u tom smjeru jer ne mislim da trebaju sve biti samo šore i, znaš Ne, ono, ne. treba jer i to ti može dojaditi, kožiš me, ako samo gledaš šore, 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 ono, može postati dosadno, jel? Uglavnom, nešto gdje skoro nema nikakvih šora, odličan anime, onako je obiteljski, lagan za gledat, ima tu dozu misterije, krimića nekakvog, ako ste volili James Bondove i takve ono spy moviese, to vam je priča o tome kak jedan tajni agent mora se infiltrirati u familiju nekog diktatora u nekoj državi. Priča nije toliko davno u radnji, možda onak, ajmo reći 100 godina, ne, manje, Manje, 50-60 godina, ajmo reći 50 ili 60 tu negdje. Znači imaju televizije i aute, jel? Tako da tu su negdje. Uglavnom, on mora infiltrirati i doći do tog diktatora i jedini način kojeg je agencija smislila je da posvoji dijete koje će ići u istu školu sa djetetom od tog diktatora. I onda on traži nekakvog klinca ili klinku da praktički osnuje lažnu familiju. I nađe klinku koja je ono, ako se dobro sjećam, na njoj su nekakve eksperimente radili i ona može čuti tuđe misli. Da, onaj psychic neki. Psychic neki. A on je ko James Bond, ono, znaš, skače sa zgrada, može bilo kog prebit, zna sa svim oružjima, preinteligentan je, planira čudesno. James Bond. Ono, frajer je James Bond, još možda na kvadrat po skillsima, za maskiranje, ono, sve ove špijunske šeme koje znate, frajer ih sve zna i još 3 put bolje. I sad fali mu samo još žena, jel? I onda imate tu žensku koja je zapravo ubojica po noći, a prek dana radi u nekakvom državnom uredu. Assassin, da. Assassin, onako, ubija ljude sa nekakvom... Ali ono mrtvi assassin, ono baš je ono... Užasno. Plaćenik top. Da. Ona je po fitnessu vjerojatno puno jača od James Bonda, jel? I mogla bi ga vjerojatno dobiti u šori, ali zato nije toliko ovim nekim drugim stvarima kao on, jel? I sad njoj treba nekakva krinka jer država je dosta onak diktaturska, jel? I sad, znaš ono, svako malo nekog cinka, jesi ti špijun, i ono, susjedi jedni drugima zovu policiju, zato što, znaš, ono, tak je to, eto, znaš, svi su jedni drugima sve. Ako si solo, onda si u problemu, jel? A ona je solo i sad nema ni muža, ni djecu, ni ničim se ne bavi, jednak teško je se uključiti u razgovor sa drugim kolegicama i sad ona si mora naći muža da ispade normalna. I oni se tak nekak spetljaju i sad anime prati njih kak oni zapravo pokušavaju imati normalnu familiju, ali zapravo je borba jer ovaj svako malo ima tu taj pressing od te misije gdje mora doći bliže tom diktatoru, ova mora tu i tamo ići nekoga ubiti po noći, jel? A Klinka čuje sve te misli i ona se boji zapravo da će se sve to raspast i da će svi oni, da će sve to otići u izgubiti obitelj i otići u zatvor i da će, znaš ono, sve najgore i onda ona šuti i nekak pokušava kalibrirati između svega toga, onak najmlađa onak Klinka i ne zna, kožeš. Ali, fora je tome kad je špijun i assassin ne znaju da je on špijun, a on ne zna da je ona assassin, u tome point. Da, i mala jedina zna sve, a one ne znaju da mala čita misli. I onda najsmiješnija scena, nabave se psa na kojem su isto eksperimentirali ljudi i on može, on ima clairvoyance, može onak vidjeti malo u budućnost šta će se dogoditi. I onda pas isto nekad spašava. Uglavnom, oni su baš onak, što se špijunske familije tiče, su top. Znači, realno, ta mala kad odraste bit će čudo. Znači, onak, ja se mogu zamisliti da recimo za 10 godina kad ovi i štancaju 1000 epizoda tog Spy X Familya, jer hoće lovu. 10 sezona sam nagledao, tako da nisam, ne znam koliko imam. Ma napravit će ih 100 sezona, jel me kužiš? Ja mislim da će napraviti Anja kad odraste anime. Znaš ono, gdje ona i James Bond, i Assassin, i vidi budućnosti, čita misli, i znaš ono, sve može mala. To bi actually moglo biti onak, brinem da bi bila nešto tipa Black Widow iz Avengersa. Pa da, tak neke je. Ne, meni je, ja nisam toliko puno gledao, 2 sezone, ne znam ni koliko imam sezona. Znam da sam stao, Ima ih 3, 4. Da, i isto, baš ono, sad kad bi ti opisao malo više, zaboravio sam čak nešto, da, fakat je bilo
Smijao Je, sam se. ima smiješnih elemenata i nije toliko težak naporan, naš, onak ima onaj neki. To mi Baš recimo, chill je, znaš ono, chill je, ono, chill. opustiš se, gledaš samo i... Meni je to anime onak sa curom pogledat, kužiš, jer nije da je samo akcija, a i opet nije da je samo onak Big Brother, gledaš ljude kako Mhm. žive doma, jeli, znaš, ono, samo žive svoj život. Tako da, ono, mislim da imaju dobar balans. Subscribe!